Kapan kita mulia di sisi Allah? Di saat kita terjaga daripada kesalahan. Yang pertama, mulia dengan cara taturi agama, bil fahmi. Yang kedua, hifdi. Ya Allah, nepu mulia lung dengan kepeliharaan ron. Nepelihara lung ya Allah daripada yang geken terpelihara daripada fitnah duniawi, terpelihara daripada fitnah syaitan, terpelihara daripada ajakan nafsu yang menyesatkan, terpelihara daripada insan yang tak sayang kepada agama. Tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah. Dalam Al-Quran nekun, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamar rahimin. Lagi ya Allah, ya Allah nejaga lung, Allahumma ahfidni ya Allah fi dunia wal akhirat. Nepelihara lun ya Allah di dunia dan di akhirat. Nejaga keluarga lun ya Allah dunia dan akhirat daripada ajakan setan yang ingin menghancurkan agama lun. Yang kedua, yang kelih mulia di sisi Allah. Biyo lagi katanya beri kemuliaan di Allah. Pat kemuliaannya wategekun wal hifdi wa qada'il hawaiji fid dunya wal akhirah. Ya Allah, nepu mulia lum bek nepu hina kamu ya Allah. Kemuliaan yang bagiban yang kelih dengan cara Allah menunaikan hajat dan cita-cita gedayung fid dunya wal akhirah. Truk cita-cita di dunia dan truk cita-cita uruk kiamat. Pua cita-cita lang dunia tak perselaman agama Allah. Na getanyo dalam ibadat, udip dalam harta yang halia dengan tujuan yang berkat. Hajat ba uruk kiamat, selamat daripada api neraka. Hajat wate tatubit daripada dunia ingin pindah dalam alam barzakh. Nak mejud Allah Taala. Na hajat getanyo yang terlekeh ba Allah. Bergepu mati tanya oleh Allah Ta'ala dalam iman, bernepu mati dalam Islam.